Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ntabwo nohita nsirimba ngo uzamabiza gutya tizokunda. Hallelujah. Ndashimira Imana kubw'iki giterane. Imana yaduhaye kugira ngo twongere kubonane nabera twari tugize igihe tutabonana. Hallelujah. Twari dukumbuye abantu benshi ariko Imana ihumugisha abateguye kino giterane ngo tubona abera tutaramane nabera imitima yacu yaguwe neza. Hallelujah. Ko numva nafashishwe cyane n'ijambo rizarengeraho ububasha. Yavuze ibintu ndimo gutekereza umunyamasengesho kugira icyo amariye igihugu. Amen. Umunyamasengesho ni umuntu ahari igihugu kibasha guhinduka. Twabuze abanyamasengesho bashobora kuyigaburamwe ibice, bamwe bagasengera aksida, abandi bagasengera abagwaye, abandi bagasengera abatwite, abandi bagasengera amadivorce. Igihugu kigira imbaraga tukica abadayimoni bose butu turere bateye abantu gwango. Imana yampishuriye mu bayumbe ikintu Satani yakoze cyo kwimura urukundo mu banyamasengesho. Amen. Kandi Imana inyereka ijambo ribabaje aho kugira ngo basenge abantu batinze mu rugambo. Niba unaniwe gusenga uje mu wawe wicecekere urekera. Umunyamasengesho simvuzi mu magambo menshi habonekamwe ibicumuro byinshi. Amen. Umunyamasengesho azasengera igihugu. Twabuze abasengera igihugu. Mana we twabuze abasengera igihugu. Mana we icyo duha abanyamasengesho basengera igihugu. Iki gihugu ntikiba gifite ibibazo abanyamasengesho bahari. Kongo ntishobora kugira amahoro hatari abanyamasengesho. Abanyamasengesho barabuze. Abantu bari mu kuvuga gusa, abandi bari mu kuza gusa baje kugora inzu y'Imana. Hari amatorero yihuje, abakozi ba Satani bihuza baravuga ngo umunyamwuka wese agomba kuvaho, kandi azosigara afite doze ya Satani. Umunyamwuka karahigwa nka kujya kwihongo, ariko umushinga Yesu yazanye ntawohiga umunyamwuka ngo amushobore. Tibizokunda. Imana ntizemera ko abanyamwuka bava ku isi. Nibava ku isi izoshira. Tizashoboka. Icyo ndakivuze mpagaze mu butware bw'Imana. Izo nama muri mu gukora ngo umunyamwuka azoshira tibizokunda. Ni Imana yabizanye, nta uzobigwanya.
abafite izo nama ko murakorera mu ruhombo mugarukire data bategeye amaboko. Haleluya. Mana izabaha ijuru mwese nicyo twifuza. Naha umutwaro utandukanye n'abandi. Iyo mbaye gutya mu bantu benshi nzanumva nezerewe. Ndashimira Bishop. Nzangana nkagira imyaka 2 atazi yomba. Kandi suko ntarezwe, nararezwe ariko ikiyumbe cyanje kimeze nkakijya cyakera. Mana izimbwira ngo ntuvuge. Nuwo muri kumwe mu nzu ntubumbura kanwa ka ugende. Sindi umwana mubi Bishop oya. Nararezwe navuye muri Katolike zirera. Siko ngombe moja muri vivante ntabwo baza bararezwe. Ngomve munza hano Pastor ihangane musi ihangane gatombe kuhumeka habaye gute ukundi mwako ihangane ndasirimba sinota hanideli tuza mu gitare ukunzongera ngaruke hano ryari sinzongera kugaruka vuba. Ese murarakaye ukungiza nabi Imana ibaha umugisha. Haleluya. Mwarakoze kuva ku wa 4 mureke mpumeke nanje mbe kugira Imana ibaha umugisha. Haleluya. Haleluya. Imana ibagirire neza. Hari umuntu ntoreka kuvuga nabonye pastor wo mu Minembwe na madamu duherutse guhurira mu Gahwera amasasa ari kuvuga Imana yadutekeka mu gukora igiterane mu Gahwera cyo kuremesha ngo abantu bagaruke amazaha yavamwe umwotsi none namubonye twahuriyeho twe mu giterane namubonye ndishima. Haguruka na madamu wawe. Imana nishimye kubabona. Imana ikugirire neza. Uzohumuriza abantu babwire ngo Imana irashubije gutabagwa kurahari. Imana ikomeze kubakomeza. Reka ndeke kuvuga byinshi kubera umwanya wo mu kizunguzo ukatika. Tuzamure Imana icyubahiro.